ka long yeng jong ka kong riburam dekhar bat uma west dahar kila yo ka yeng sa batmai ya ka bala pli bala kerkhu da parish priest ka nong ba parish u father lesmon nong tudu ha ka artarik rempang ka kong riburam bat uma west dahar ki ba nakash nong ba west giant hills district kidan nyongot ki khun san ngot ki kinthei bat arngot ki shinrang baro ashikata kanika long yeng kamshma dan ka yeng sa bapaka Henry kila shusa hakiyeng wai ki baduna kador. Day hau nailur arta arpsan baka Giant Hills Development Society kalayo iya ka jing baka ni kalong yeng kaya kendo. Kumta da ka jingkershan ka Sengkuble Germany ka GHDS kala sedang ban kener ka jingarap sya ka ni kalong yeng ba shem jenjar. Ya ka ni ka yeng la yarap baiting ka da ki laingot ki nongeram ki bana ka ri Germany ki bakentup ka Josephine, ka Anna, bat Christian Zebert, bat la penshna bat penbit penbiang da ka Giant Hills Development Society, ka wayna ki seng 3 months ngobha, bala pau bha harilum Giant ya. Shwaban IT ya ka ni ka yeng, la don ka jingdwai kerku kerdo da Father Lesman nong tudu, ha ka jingadon lang Father man bha pakem director ka GHDS, uma Chrysanthus Susngi, MDC, Nongba Mintudu constituency, Father David Marbanyang, assistant parish priest ka Nongba parish, uma Dennis Kurkalang, coordinator ka GHDS, ki sister bat kinongelam balang Catholic Nongba. Hakabakut ka program ka kong riburam dekhar kala ai kublay kinongeram kerpang ya ka GHDS, ki bala shim ya ka ni ka senjam pan penyo ki kanika yeng batmai. We are late. Jing hai lê là nghi phên xây Jing cơ khu tu thế cơ hai Tu dây sa chiều non ra Jesus back indeed. Tu an ra an men ta su ta san Tu an ra jing Rido sumari waro sisna menter do kuni keliman e kublayong ya I pada nambah pakem yo manu ke nong irap nasbun na bentar yung desen yung e kublay pada rangba yung pada lesman ng kru le man berbor wa bentar lang wa le hajing dinjar le henu kam le man pada ru kloy sen u pentlori kublay le yaki Sister Franciscan yo lang suru kublay yo ma MDC yung yaki man be yung yaki nirang ba walang yaki pada riworo yo lang hani pada David na binyang o yaki brother o maya yung Kamtam yo bu yung man kam upuju para hajung sem yung kublay kulum lang ki waro ni por blau lang turu perku atwa wa ni yung tme yung ng kerpa yo bla tri kenrado gen ya thesti garbo turu yo ya kete ke met ke phat ko chat ko ya kublay le kamtam ni Sister presentation mo han la do wan bi den ni ke jing yung ki sister man ko se ni ke jung sen yung du kini dam hi kenten bless bu วัดชกีนองยรับเตรียมการมีกับกันใจนะบริเชนเนาะ
Te ni ka steps yang uyu balai wa riwa sumar ye bat kham tam udah penyo ya ka ni ka yung na ka benta ka yung yang ka kong ri buram ada khar wo lok wa ki khat ki yung ka te ku balai for the Lesmon for the David Berdar ma MDC ma Kresen ya ki sister ya ki mandai ki manta ki karo ki na wemlang unjuk yo badan Dennis Bukalang o coordinator yang ka Giant Hills Development Society ki wa am lang ha kani ka step we kemen lang bat wai lang na tanta kani ka yung kasam ta kajel au yo to wa kani ka yung kasam ti ninsnem de yo ka city no pada pro umanu parish pris wa karpat yang pai kadar le de yipi yarap ya kani ka yung kam ki ka jing yarap ti hadin ni bayo city ti padar Lesmon debut di Langu bat nin senam benai September ti ang padar to yo perchangi u thulat ti amba wa ti por ti lai Germany sebambak bambak ketika tahu yung di padar Salvatorian padar auto hofen mulang no u padar nungkong wan Jepon Meghalaya yang di seketika diocese Bamber ketika diocese ka yang di hubungan September ni dalai sitai bad yo chem ki pralog bad kamtam ye kini bah kin nga lene office yang kina facilitate inong ye thulat kamnon nu wan yo yarap de ga jingarap ku direct ki to wan kolomba kini ki pralog ke Josephine Ana ku Christian Saisbert di kini ku yarap bisa na kunta yang pi di nak office yang ke Giant Hills Development Society wa kini ke Kublai Germany to kinong thulat kinong thuluti anak benta kini ke yung kasem ti hedin wada yo ya kiti ki nong yarap ti maripoi pada September ri dong kong wa da yo ki nong yarap ti usdang no yu chna ya kini ke yung ti menong chna ka thau ku khim ha ti chem jinge ke manu kun chna ke manu penmandur ya ke yung ni bawa kimi thau ku mayo pi sini dam yung len dam yung te Henry da ke jinya perkhalang seru padar Lesmon wa kong hi ki misteri te da yi penman ya yung nam sedang upai thau tumti ong komnu penman Henry menadap yu da yusuk hi kon dum to wa yusuk adu kati tang wa da yo ki penam kam te kublai sedia ka kong ba dia kini ki nong le ba kumjo ki pralong in po Germany ki wa yarap hibun dali ki yung apo ke apo jantia yung ti sno komeni bm ki bro kamtam kini ki Hebrew kino po Bamberg ki wa snyau maya pa ye snyau maya ye ila snyau maya ki ko wi ki snyau maya yung ki snyau ki wa to ki kwan sim yung ki bahwa ada pai je ke jingai yang iyo ke jingai yang ni po Germany na kiti ke po Bamberg ki ba wan rai ke jingai ko nong kong tidang em mai ke snyau maya ti sega wila em ki ke men sim musbun wo yarap kalam khen ye kaniam krukam kalam khen ya ki jai bru ki no am kam kloi ki wo yarap ti snyau mo ye ki ban kam tamong ye ka Kublai Germany le ke wa thulat citai ban kumju ye office ni ke Giant Hills Development Society ke wa penkre ke wa pat ke wa ki report te ke ji kre lang yang kini ki artli ki kenhun te penman ko ye ki bru man ki wasbon mo yarap ni ba la yarap e kini taile le dembiang kenong penkre cheni dembiang ki report dembiang comply te si por don hi te sno kemeni du te dang lai bai ki kam ki jam rengkan bagi jeng kre lang hi yang kuni yang ki chnong yang ki thau yang ki pandar ki sister yang ki kinu ki bru em lang ti ki kam ki jam man ki wa lai bai mat ka was nyok men wan ni phi kam ka yung ka sem kam ki pra chnong pra thau ki pandar ki sister hi wan lang phi yuk men lang wa ka ni ka yung ka sem mong i o kai wa yo im yo i ta kam nu lai ten rai phi la da lai lang phi dek men lang phi ti toi em ki ni bor kam sem uya kemen wisno ba ten kadang yo ye ki bro ki wajenjar ki
your eye ki nong kapli kata your eye bedu ko your eye mem yung ko ang watin tan man dai amay rap ki da yo ki yung ki sem kite ki jo ki bro ang ki kata da yo ko ma iwan yo te kelawan ni kate ki jing your eye ki kelawan se ki jing anot se ki jing pichni ma te rai ni so ko ni wa pi am lang hi ni ke man lang ba ka ni ka yung ka sem yo ba pi ni ka ma ti yung pi le wa jan jar wa chi tom ni ka yung chong wai ka wa khien en dai ka ti da yo ki yung le ka jong da man ki wa khien le ni ki wa ka man le jan da snyao step ka man se ma kong ni ku blai pi le ka ju pa ka yung ka sem wa hu yo pi ka nang ka chai hu yo pi ka ba ka mien ka man ki ti da yo pi ka ni ka yung ka ba chana da ki mo da ki tin da ki cement da ki ti ba nong chana pi ka long yung ka long sem ku chana da ki jing maya ka jing ti bru ka jing ti blai ka jing buram mar ka leng ka jing yai ne ki kam ki wa ba ti slur ye pi le kan tu ye pi le uman ka bru ko ba man ka yung ka sem ko ba ha ka im lang ka sa lang ba ka chnong wa ka thau wi am kti ye kra chan wi am ben ta lang ha ki nu ki kam yo ka chnong ti mong pi da yo pi ka jing rap le lang ba ka jing pen ti mit yong ki phadar yong ka jing ti mit yong ki parish press ti kan tu ye pi ba yoluti ye pi le ku im ha im miet ti apo ka balang apo ki kam ki jam unda pi kat kam ko bor kat kam ka jing nang ka jing tip ko yang pi ti to blai ku do ye waro nang ek so ti langi ki kam ki jam wi pin ba ya ki im lang ka sa langแต่kamu pun bahagi imlang salang to ka kam yang iwaro to yang ke sorka to yang ke MLA ke MDC andre I mendek sok ti lang iwaro heti u pen smart iwan ki jumba ti la ab ai ye ki vi ti slam chimpuan ba ten le yi mendek am ti lang on ke jing tali man siket ko bo to blai ko do ye pi ba ye iwaro ku le chibut